جهان گم کرده‌ام. بلبلی مستم که راهی بوستان گم کرده‌ام. بلبلی مستم که راهی بوستان گم کرده‌ام. غنچه‌ای بیش گفتم رفت از جهان با صد علم. غنچه‌ای بیش گفتم رفت از جهان با صد علم. من گیاهی تشنه لب آبی روان گم کرده‌ام. من گیاهی تشنه لب آبی روان گم کرده‌ام. چون نالم همچو بلبل در غمی او زار زار. خمری جولیدم آرامی جان گم کرده‌ام. خمری جولیدم آرامی جان گم کرده‌ام. غنچه‌ای خاطر مرا از باغ و بوستان نشد. غنچه‌ای خاطر مرا از باغ و بوستان نشد. شوق زیهر و ایران نگشتم خانما گم کرده‌ام. غر و ایران نگشتم خانما گم کرده‌ام. جذبی و خوش و دلم از غصه و درد و فراق. جذبی و خوش و دلم از غصه درد و فراق. آهو با ویلا که من روحی روان گم کرده‌ام. آهو با ویلا که من روحی روان گم کرده‌ام. یک گل از گلشنی باغی جهان گم کرده‌ام. شما بخیر دوستان عزتمند. الکی از همین ترانه شما پی بردید که امروزی برنامه خاطره ها را به کی بخشیدیم. واقعا هم این برنامه اطراف یک نفر هنرمند خواهیم گفت که صدای او در قلب ما، در یاد ما، در ذهن ما، در خاطرمون برای همیشه باقی مانده است. واقعا هم او یک هنرمندی هست که باور دارم شما هر لحظه دوست می‌دارید که صدایش را بشنوید. نوبسته به آنه که او فعلا در روی صحنه نیست، اما صدایش همانطوری که گفتیم در ذهن ما هست و امروزی برنامه خاطره ها را نیز بخشیدیم به همین هنرمند، یعنی هنرمند زنده یاد آدینه هاشم. و باید بگویم که امروز در برنامه ما قرار دارند یک گروه از آموزگاران و دانشجویان کنسرواتوری ملی تاجیکستان و در ابتدا بهر شما ترانه اجرا کردن منوچهر برهانوف، هنرمند خیلی جوان، یک هنرمندی که بگویم که صدای خیلی قوی دارد و صدای دارد که
бо ҳамон шаклу шева, бо ҳамон услуб, бо ҳамон мактаби ҳошимовҳо хеле монанд аст, хеле шабоҳат дорад ва хушомадед ба барномамон. ташаккури зиёд. пеш аз ҳама барои шумо низ арзи сипос мекунем барои даъват ба чунин як барномаи диданиву шуниданӣ. ва баъдан ба ҳамагон маълум аст ки устод Одина Ҳошим яке аз ҳунармандони гӯем нотакрори миллати тоҷик аст. нафаре аст ки саҳми хело ҳам бузург дорад дар рушди мусиқии суннатии миллати тоҷик фалак. ягона устоде ҳаст ки то ба имрӯз мактабаш побарҷост ва дар тамоми мактабҳои олии мусиқӣ, хусусан консерватория, суруду оҳангҳои устод Одина Ҳошим садо медиҳад ва омӯхта мешавад ва дар раванди таълим бошад ба донишҷӯён ин чизҳо пешниҳод мешаванд ва дар барномаҳои таълимӣ ворид карда мешаванд ки албатта боиси хурсандист, боиси ифтихор аст ки чунин устодони бузург доранд ин миллат, ин санъат ва албатта дар охир ин жанри бонуфузи мо фалаки албатта ин мусиқии ҷаҳонист. ва воқеан ҳам хеле хуб гуфтед ва хуш ба ҳоли ҳамон ҳунарманде ки таронаҳояшро на танҳо гӯш мекунанд, балки бозам меомӯзанд ба хотири тақвият додани ҳунар, маҳорат. ва дар ибтидо як таронаи хеле машҳури устод Одина Ҳошимро иҷро кардед, як гуле. мехоҳем атрофи ҳамин тарона ҳарф бизанем. шумо чанд сол доштед ки маротибаи аввал ҳамин таронаро шунидед? дар кадом муҳит будед, дар кадом фазо будед ва ҳамин тарона барои шумо чӣ қадар нуфуз дорад? бояд қайд намоям ки вақте Одина Ҳошимов суруд мехонданд, дар деҳот мо хурдсол будем, ҳангоми кор буд, ҳангоми ҳамун дар саро баъзе корҳое ҳаст ки дар деҳот анҷом медиҳем ва он вақто албатта радио маъмултар буд ва тавассути радио суруду оҳангҳои устод садо медоданд ва албатта дар ҳамун фазои деҳа, дар ҳамун фазое ки мо зиндагӣ мекардем, бо ворид гаштани ҳамин суруду оҳангҳои устод тамоман мо як рӯҳияи дигар мегирифтем ва завқамон нисбат ба ҳамун деҳа, ба ҳамун диёр, ба ҳамун кор зиёдтар мегашт. даврое ки дар мактаб таҳсил мекардем дар деҳа, дар кадом деҳа? дар деҳаи Кадучӣ, ноҳияи Восе, ва аз сурудҳои устод Одина Ҳошим бениҳоят зиёд истифода мебурданд. ман фикр мекунам ки тавассути шунидани чунин барномаҳое ки тавассути радиову телевизион мешуд ва ҳамун кружокҳое ки дар мактаб мешуд ва оҳангҳои устод зиёд садо медод, ин дар дили мо як муҳр зад ва аз ҳамон ҷо яъне гӯем ки шавқи мо, яъне меҳри мо, таваҷҷӯҳи мо нисбат ба суруд оҳангҳои устод, хусусан ба репертуари устод зиёд гашт. ва ин суруди якгуле бошад. ростӣ вақте ки соли 2006 мо ба шаҳри Душанбе, яъне ба мактаби интернати махсуси мусиқии ҷумҳуриявӣ ба номи Малика Собирова айни ҳол Минатто Атоев яъне ҳуҷҷатҳои худро овардем. синфи 7 мехондам ва вақте ки моро тақсим карданд дар устодон, аввалин суруде ки барои ман пешниҳод карданд устоди ман дар мактаб, ин суруди якгуле буд. муддати зиёд, қариб як моҳ ё 2 моҳ зиёдтар ҳамроҳи устод ҳамин сурудро кор мекардем, тамрин мегирифтем ва боре аз устод суол кардам ки барои чӣ якбора аз якгуле шурӯъ мекунем, чунки ман хотир дорам ки ман хеле хурдсол будам суда устод Одина Ҳошимов бо як илҳоми том, бо як илҳоми баланде иҷро мекарданд. садои хеле марҳулатдор, садои хеле қавӣ доштанд ва ҳоло мо хурд ҳастем. нахустин суруде мешавад ки дар мактаб барои мо яъне пешниҳод мекунанд ва устод гуфтанд ки ростӣ худи устод ҳамин пайравии мактаби Одина Ҳошим мекарданд ва борҳо таъкид мекарданд ки Одина Ҳошимов мактабе дорад ки гӯем дар интихоби матн ҳамто надорад устод Одина Ҳошим. яъне ҳар як сухану ҳар як шеъру ғазале ки подарҳаво аст, гӯем пуч аст, бемантиқ аст, интихоб намекунанду намехонанд. ҳадаф, мақсад дар ин аст ки мо бояд аз сурудҳои устод Одина Ҳошим шурӯъ кунем ва дар оянда шумо сухану шеъру оҳанги гӯем ки подарҳаво, кӯчагӣ барои интихоб кардан барои шумо як дарс мешавад, барои шумо як таҷриба мешавад дар оянда
یعنی تکیه میکنید با سرودهای استاد عادل هاشم با طرز انتخابی شعر و غزل و البته ما پیوسته گویم که در روند درس با استاد هم از سرودهای عادل هاشم از هم از سرودهای گویم دیگر استادان میگرفتیم، لیکن من فکر میکنم در دوام 11 سالی که در مکتب اینترنت تحصیل کردیم از همه گویم که رپرتوار زیاد در سرودهای من از استاد عادل هاشم بودند. و در مورد اون گفتید که هنگامی که همین ترانه ها رو گوش میکردم سیر دهه میرفتم، یعنی که در همون فضا و همین سوال رو من همیشه به همون نفرانی که همینجا مینشینند میگویم که هنگامی که همین ترانه رو میخونید چی پیش نظر میآید یا در کدام فضا بودید. واقعا هم جایی که فرزندشون نیز گفته بودن که پدرم در صحرا در ناحیه همدانی، یعنی که به ناحیه وسیع خیلی همسایه نزدیکن، در صحرا میگن حتی برای یک نفر هم سرودخوانی میکردن، یک نفر اگر که از استاد خواهش میکردن که ترانه اجرا کنید میخوندن برای حتی یک نفر. شاید از همون جست، از اون جست که مثلا در صحرا سراییده شده است، بوی همون دیه میکند همین ترانه، بوی صحرا میکند، بوی یک هوای تازه، محیط زیبا، یک محیط آرام، یک پهنایی وسیع دارد. در ادامه برنامه شما گفتید که واقعا هم یک نفری هستید که خیلی علاقمند هستید به ترانه هایشون و گفتید که الکی شروع کردید از مکتب، از همان کروژاک ها تا به مکتب اینترنت آمدید و بیشتر ترانه های عادل هاشم رو بازخوانی کردید. یک ترانه دیگر دارن به عنوان اختیار دل. درباره همین ترانه چی میدونید؟ بعد ختم مکتب موسیقی ما راحت گرفتیم به کنسرواتوری ملی و در کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان به نام استاد طلبخوجا ستاروف از طرف مسئولین فاکولته موسیقی سنتی تاجیک وابسته گشتیم در دست هنرمند خلقی تاجیکستان استاد فیضعلی حسنوف. وقتی که تحریزی برنامه‌های تعلیمی میشد در کنسرواتوری، خصوصا در همون صنفی که ما تحصیل میکردیم، یعنی ما از هر یک نیم ساله 5 اثر انتخاب میکردیم. یکی از اثرهای من که میان این 5 اثر بود این اختیار دل بود، آهنگ استاد عادل هاشموف که البته این بر غزل عبدالرحمن جامی است و یک آهنگ خیلی هم خوب بستن استاد عادل هاشموف و مدت نیم سال ما یعنی کار کردیم همراهی استاد این 5 اثر را و برای من خیلی هم پسند آمد، معقول آمد. خواستم که در این برنامه خاطره ها بهر مخلصان استاد عادل هاشموف، بهر بینندگان این تلویزیون سفینه پیشکش کنم. در واقع باشد ما اطراف واقعا هم ترانه حرف زدیم که خیلی معروفیت دارد و اطرافش که سخن گفتیم خاطره هایتون رو گفتید، نمی شود که این ترانه رو بازخوانی نکرد. بله بله.
گر بودش بیقراری دل دادمت که گر بودش بیقراری به تو چونی نبود زی اول قراری دل به تو چونی نبود زی اول قراری دل تو غمگسار ناشده بردی قرار از او تو غمگسار ناشده بردی قرار از او از جوری روزگار شوی غمگساری دل از جوری روزگار شوی غمگساری دل جامی به پرده دل خود ساخت جای تو جامی به پرده دل خود ساخت جای تو یعنی درونی پرده توی پرده داری دل یعنی درونی پرده توی پرده داری دل یعنی درونی پرده توی پرده داری دل тамошобинёни азиз, таронаи ихтиёри дил буд аз ҳунарманди зиндаёд Одина Ҳошим ва ҳамин таронаро баҳри мо шумо иҷро кардан Манучер Бурҳонов як нафар аз ҳунармандоне ки хеле алоқаманд аст ба таронаҳои устод ба офаридаҳои ӯ. Мо пеш аз пешниҳоди ҳамин тарона атрофи ҳамин тарона гуфтем, атрофи он гуфтем ки шумо кай шурӯъ кардед ба бозхонӣ кардани он ва як каме аз он гуфтед ки барои шумо ки таронаро пешниҳод кард ва бисёре аз ҳунармандон бисёре аз ҷавононе ки феълан дар саҳна ҳастанд ифтихор мекунанд аз ҳунармандоне ки ҳамроҳашон вохӯрданд. Дар назар дорем масалан Одина Ҳошим, Зафар Нозимро, дар назар дорем Кароматулло Қурбонро, Тоҷиддини Муҳиддин ки ҳамин гуна ҳунармандонро доштем ва баъзеашон ба ифтихор мегӯянд ки ман бо ҳамин гуна устодон будам, ҳамроҳашон кор кардам, ё бароям дарси устодӣ дод ва ё маслиҳате дод ва ё насиҳате кард. Барои шумо чӣ ҳамин гуна як ҳолат, ҳамин гуна як имконият тақдир бароятон дод бо устод? мутаассифона вақте ки устод Одина Ҳошимов ин дунёи фониро падруд гуфтанд баъди як моҳи реҳлати устод ман ба дунё омадам. расо як моҳ. бисёр мутаассиф ҳастам. чӣ хеле ки дар боло қайд кардам, ҳамроҳи шогирдони устод аз ҷумла устод Файзали Ҳасанов, Мирзоватан Миров, Раҳматулло Ҳошимов писари устод Одина Ҳошим ва набераи устод Фирдавс Ҳошимов мо албатта зиёд дар чорабиниҳо, дар маъракаҳо якҷо ҳастем ва хусусан ҳамроҳи устод Файзали Ҳасанов имрӯз дар консерваторияи миллӣ кору фаъолият мекунем ва аз устоди зиндаёд Одина Ҳошимов хотираҳои зиёде бар мо нақл мекунанд. устод аввалин ҳунарманде ҳастанд ки ғазалхониро дар фалак ба мардум муаррифӣ карданд. ғазалро дар жанри фалак ворид сохтанд ва пешкаши бинандагон гардонданд ки ин хело ҳам хуб қабул гашт. ман боварӣ дорам ки аксарияти бинандагон дар хотир хуб доранд ки солҳои қаблӣ, солҳои пеш зиёдтар дар фалак рубоӣ истифода мешуд. бале, суханҳои халқӣ истифода мешуданд, вале бо мурури замон устод Одина Ҳошимов бо ҳамон як гурӯҳе ки кор мекарданд аз қабили устод Мирзоватан Миров, Файзали Ҳасанов ва дигарон ҳамин ғазалхониро дар фалак ворид карданд ки бинед имрӯз чӣ қадар рушд кард фалак. ва он нафароне ки имрӯз кор мекунанд, фаъолият мекунанд дар самти ин мусиқии касбӣ, боз ҳам ин мусиқиро рушд доданд бо такя ба суруду оҳангҳои аслии ин фалак ва баъдан ба суруду оҳангҳои устодони гузашта, хусусан устод Одина Ҳошимов. дар такя аз ҳамон сурудҳо инҳо имрӯз коркард карда истодаанд ва дигар суруду оҳангҳои тоза эҷоде рӯи саҳна оварда истодаанд ки бинед имрӯз фалак унвони ҷаҳонӣ гирифт.
از یک منطقه از یک دهه خورد بله. بگویم از یک ما محیط خطا کوهسار ما رفت. بله ما خطا نمیکنیم بگیم که سهمی استاد آدینه هاشیموف در معرفی شدن فلک یعنی عنوان جهانی گرفتن خیلی هم بزرگ است، خیلی هم زیاد است. و ببینید که اگر استاد آدینه هاشیموف امروز روی صحنه نباشند، در قید حیات نباشند، سرودهای استاد، آهنگهای استاد پیوسته در گوش و خیال و تفکر انسانها دائما صدا می‌دهد. بله. هر روز ما سرود و آهنگهای استاد را میشنویم، میبینیم از توسط هم رادیو هم تلویزیون. بله. و نگفته نیز نماند که قریب در تمام سرود و آهنگهای استاد سرودهای وطن پرورانه، سرودهای مهر و صداقت به ملت و وطن، دوستی، سرودهایی که میتواند انسان را برای راست هدایت کند، برای راست یعنی روانه سازد. غزلهای کلاسیکانی که استاد انتخاب کردند امروز در تجربه روزگار همه ما شاهد هستیم که دیده میشوند و از جمله همین اختیار دل، یک گل از گلشن باغ جهان گم کردم. بله. سرودها در وصف عشق یعنی خیلی هم زیاد استاد اجرا کردند که تا به امروز آمده رسیده است البته و ما امید داریم نیز که در آینده نیز این رپرتوار استاد، سرود و آهنگ‌های استاد به نسل‌های آینده نیز رفته میرسد. ما پیوسته کوشش میکنیم که در روند تعلیم، در جریان تعلیم از سرود و آهنگ‌های استاد موسیقی ملت تاجیک فلک آدینه هاشیم پیوسته درس گوییم و سبق آموزانیم. گفتید که یکی از کارنمایی‌هایشان این است که در ژانر فلک غزل رو وارد کردن. بله. جایی شنیدم که گفتن که خیلی ذهن قوی داشتن، یک شعر و یک غزل رو میگفتن، یک مرتبه میخوندن و الکی در ذهنشان ثبت میشد. و یکی از کارهای دیگری که در همین ژانر بگویم که اصلا عموما در بخش موسیقی کسبی تاجیک کردن این که گروهی کار کردن رو تجربه کردن، یعنی به طریق انسامبل کار کردن رو آموزانیدن. هم به خود و هم به دیگران تجربه خوبی کردن. یک نکته مهم رو از خاطرم نبرایم باید قید کنم که سالهای پیش وقتی که استاد آدینه هاشیموف به چهاربینی و معرکه می رفتن تنظیم نبود، یعنی به محدود بود. شاید یک روز، دو روز، سه روز سرود میخواندن. حتی اون وقت فونوگرام نیز وجود نداشت، زنده اجرا میکردن و من در یک نقل همراه استادان بودم و گفتن که وقتی آدینه هاشیموف همراه انسامبل خود به یک دهه، به یک معرکه، به یک چهاربینی میروند، سرود و آهنگ‌ها زمزمه میکنن، همسایه قشلاق‌ها به خاطر آدینه هاشیم، به خاطر شنیدن متن‌های والا، به خاطر شنیدن آواز فارم استاد آدینه هاشیموف چندین کیلومتر راه را طی میکردند، آمده از سرود و آهنگ‌های استاد آدینه هاشیموف بهره میبردند. و حالت‌های میگن نیز رخ دادگی هست که آدینه هاشیموف وقتی که سرود اجرا میکردن بودن همین خیلی نفرایی که اشک چشم میریزوندن، گریه میکردن ساعت‌ها به خاطر همون غزل شمسی تبریز، سعدی یا که جامی یا دیگر شاعران معاصر که استاد در رپرتوار خود جای داده شده است. و البته نگفته نماند که استاد شاگردان خود را در یک رویه، در یک راه تربیت کردند که خصوصا همین فیضعلی حسنوف اگر ما مشاهده کرده باشیم یگان سرودی گویم به منطق و سرودی گویم که یگان خیلی توجه آدم را به خود سبک جلب نکند ندارد. یعنی مکتب استاد آدینه هاشیموف این در خود استاد فیضعلی حسنوف نیز نقش خیلی هم بزرگ بسته است که امروز در سرود و آهنگ‌های خود سخن‌های انتخاب میکنند که به نهایت تاثیر بخش است. و یکی از همین سبک مکتب آدینه هاشیم نیز همین است که غزل بیشتر سراییده می شود در سرودهایش و همیگونه یک ترانه دیگر دارن به عنوان اثر نماند. بیاید همین ترانه رو بازخوانی کنیم و بعدا صحبت رو ادامه دهیم.
اهلی هنر نما امروز آبروی به صاحب هنر نما امروز آبروی به صاحب هنر نما پروانه رفت و نشأه پرید و قدر شکست پروانه رفت و نشأه پرید و قدر شکست از شم یادگار بجز چشمی تر نما از شم یادگار بجز چشمی تر نما کریمان از سر نما در روزگاری مازی کریمان از سر نما ساکنانی گلستان کی میکند ای باغبان و مرغی چمن بال و پر نما ای باغبان و مرغی چمن بال و پر نما گردونی سفره بهو نراراری باش داد گردونی سفله بهو نراراری باش داد از دست که اعتبار به صاحب هنر نما از بس که اعتبار به صاحب هنر نما بجز دردی سر نما بر سر از این کلاه بجز دردی سر نما دوستان عزتمند شما برنامه خاطره ها را تماشا دارید و ما امروزی برنامه‌مون را بخشیدیم به یک هنرمند زنده یاد به یک هنرمند محبوب و شناخته کشورمون ادینه هاشم و تاکنون ما 3 ترانه استاد را در همین صحنه بازخوانی کردیم از زندگیش گفتیم از فعالیتش از محبوبیتش از آنی که چگونه واقعا هم شهرت یافتن میان مردم از آنی که چگونه نقش خود را گذاشتن در موسیقی سنتی تاجیک فلک و فعلا یک ترانه خیلی زیبایشان را اجرا کردیم از مجموعه غزل‌های سعیدا به عنوان اثر نموند یک ترانه خیلی زیبا و بگویم که یکی از ترانه‌های کلیدی استاد ادینه هاشم همین ترانه
ва шумо ҳамин таронаро ки унвон мешавад асарнамон дар куҷоҳо бозхонӣ кардаед ба ғайр аз оне ки феълан хондед? гӯем ки ин нахустин саҳна нахустин ҷое ҳаст ки яъне мо бо ин суруд баромад карда истодаем. зиёд ин сурудро тамрин кардаем ва бо шогирдон ба шогирдон ин асарро омӯзондаем дар консерваторияи миллӣ. хулоса кардем ва ба ақидае омадем ки яке аз чихеле ки шумо қайд кардем асарҳои калидии устод Одина Ҳошимов аст ва албатта барои мо ҳам беҳад ин суруд писанд аст. хостем имрӯз дар барномаи хотираҳое ки ба рӯҳи устод Одина Ҳошимов бахшида мешавад иҷро намоем. ва шумо дар ибтидои барнома як нуқтаро хеле хуб қайд кардед ки воқеан дар зеҳни ман боқӣ монд. оне гуфтед ки мо таронаҳои устодро меомӯзем ва ҳамин гуна як ҳунарманд чӣ бояд кунад ки таронаҳош танҳо шунида нашаванд, дар хотираҳо боқӣ монанд, аз насл ба насл гузаранд ва таронаҳое бошанд ки танҳо як суруд набошанд, танҳо як мусиқию як матн набошад, як асар бошад, як достон бошад, як таронае бошад ки дар коғазу қалам не дар дилҳо сабт бишавад. зеро ки мо бисёр медонем таҷрибаҳои ҳаётро ки дар дунё истеъдодҳое буданд ки воқеан ҳам маҳорати олӣ доштанд дар ин ё он бахш, аммо имрӯзҳо аз онҳо касе сухан намегӯяд, зеро ки онҳо натавонистанд ки аз худ исмашонро боқӣ гузоранд новобаста ба оне ки маҳорати хубам доштанд. ба ақидаи ман ин ягона чизе ки метавонад ин умри сурудро яъне умри ҳамун оҳангро дароз кунад ин пеш аз ҳама интихоби шеър аст. бояд мо дар интихоби шеър хусусан дар интихоби матн бояд мо хело ҳам бодиққат бошем. албатта баъдан оҳанг ҳам дар ин ҷо як роли калидӣ мебозад. бояд оҳанги хубам низ бошад. агар ки ғазал хуб бошад, оҳанг хуб бошад, ман фикр мекунам ки ин тавъам мешаванд ва умри тӯлонӣ мебинанд. устод Одина Ҳошимов забону адабиётро хело хуб медонистанд, хело дӯст медоштанд забону адабиётро ва такя мекарданд ба ҳамин шеъру ғазал. яъне ғазале интихоб мекарданд ки илҳомашон меовард, боз ҳам як оҳанги хубе меофариданд ва тавъам як чизи мукаммале мешуд ва пешкаши бинандагон мегардониданд ки имрӯз мо шоҳиди он ҳастем ки асарҳои устод то ба имрӯз зинда аст, садо медиҳад. ҳоло ки ба интиҳои барнома наздик мешавем, бозам агар як таронаи дигари устодро бигӯям ки бозхонӣ кунед, худи шумо кадом таронаашонро интихоб мекунед? дар фарҷоми барнома мехостам бо суруди рози хуфтаи дил бар матни устод Шоҳ Музаффар ёдгорӣ эҷод шудааст пешкаши бинандагон, ҳаводорон ва мухлисони ин устоди бузурги санъати касбии миллати тоҷик Одина Ҳошим бубахшад. марҳамат. تا یک دمه یک جانی شینه به هم گویم رازی خفتاییدیم به هم گویم رازی خفتاییدیم بیا امروز میبینم دیدار بیا امروز میبینم دیدار کی میماند گپی نگفتاییدیم کی میماند گپی نگفتاییدیم
امروز ندارد بو گلی امروز فردا پگا بر دشمار دیگر هست چی می آید به سر از قسمتی ما چی می آید به سر از قسمتی ما بیا تا یک دمه یک جانی شینیم به هم گویم راز خوفتاییدیم به هم گویم راز خوفتاییدیم بیا امروز میبینیم دیدار بیا امروز میبینیم دیدار کی میماند گپی نگفتاییدیم کی میماند گپی نگفتاییدیم پگا صد امتحان میکند باز پگا بر دشوار دیگر هست بیا فرصت غنیمت میشماریم که فردا را شمار دیگر هست که فردا را شمار دیگر هست بیا تا یک دمه یک جانی شینیم به هم گویم راز خوفتاییدیم به هم گویم راز خوفتاییدیم بیا امروز میبینیم دیدار بیا امروز میبینیم دیدار کی میماند گپی نگفتاییدیم کی میماند گپی نگفتاییدیم کی میماند گپی тамошобиёни азиз, барномаи хотираҳоро манзури шумо гардонидем ва имрӯз дар барномаамон қарор доштан як гурӯҳ аз консерваторияи миллии тоҷикистон ва дар назди ман нишаста буданд ва чанд таронаи устод Одина ҳошимро баҳри шумо бозхонӣ карданд. Манучер Бурҳонов ва дар интиҳо орзуи онро дорем ки бигзор ки ҳамеша ёди устод дар қалби шумо бошад ва бигзор ки ҳамеша шумо рӯҳияи худро бо таронаҳои ҳунарманди зиндаёд Одина Ҳошим хушҳол кунед. хайр азизон.